Mbia mano sana umwanchi umulia wita seniki ya Ndizi TV no basemera kwa na kwa beri kugutwara obulgerelia borobia na boigo kwego kelia emirobelio a imigeta seniki ya Ndizi TV na biro binde nendengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindingo manye na reabereka gokolekana korwa chingongo chonsi inyechensi asinse mo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bakwanda gutubwatia wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asense moye website na bagotunya wetera www.ndizitv.net Fridah Kerubo ngo kwaligani bene tusanga sobwa mu guchaka bona igago ika omwelyo chinga kitoro cyo mu waziri bobo chenu imeye county ya Nyamira Timothy Ombati nigabereka gwa kwesiko kubwatikana buna nikekelike gotebukana nigabereka kwena na oroboti rotali oroikira nugo cha asomo governor we county yo nabayiga babwatani korwa asekyombegia internally displaced persons network nigo beire bakotwara okweumyo konene magegayo munyakirogobo gosiria obugima bwaye nabayiga sensemo ekiamagia ODM nigo murabikia magia ODM Raila Odinga aberega kwanike muna bali babete bagwa kwa isiko yekiamekyo nigo barachikobera roro ase ekekaki omwaka Eyemo nabayiga abande nigo barachikogendera gwa kwa fine asensemo yobulendi nigo mwaziri bobulendi boimekithire kindiki abakagotwara egeikaro na babwatani korwa sinabo bisa korwa sensemeli ya DCI asoko eneke mnangwango yabale obokoleri ase chinseme cyumwanchumulilia ayongati yali ngwaliganete asomugoroba olero tuskatonyegera kwira nanda segekege kekerbosio elinde ngomanye amange Mancho muligerelia Amayia yebirebiga otukoyachaka korwa se county ya Nyamira sengo kumanya buna nigo muwaziri bobochenu korwa se county yo Timothy Ombati niga bakagwa kwa isiko no mugavana we county yo ayanko batkana skilke gotebekana buna niga berega kwena na oroboti rotali oroikira no gocha ase omugavana anamona sibaine kibuna niga betega ko ngainerelia niga mariogo abetega kugurwa ase chishiringi milioni emerongo etatu na isano na isato nabayigo botumeki obobe wechibesa kolende nigo kubatikana liuko lya betali kulikwa gochia ase omuwaziri oyo nigo aenekiribona tara bakagotumika chibesa chi county bobe asenekiribona nigara chigusuka bosio goika ase kegambero mulikeito joma angi na bakagotalira sinsemecho nabayigo gotwaliganilia oroboti rokubwatia akaromo konyora omonto kurusia maria wanyagetari akefirimbi oserigia ngoriende yose yakoni wange karamusiba aje kweresa ngajarusia maria asama tuko abwangoiga nigoliberera linene lyabeire igoro ye wizara yobochenu anene mono igoro yokwenono kwa mariogo nobotenene libe wizara yobochenu amariogo nara abete flagged off lakini abananchi banyamira ngorera bale mariogo ayitaraika ase dispensary nese chinyagetari chiri chitonjo kanaine amariogo ntoigwa na bwatukwa uchikinyagetari cheje lakini wanta getego tena mariogo ari tegete amariogo nane mbono nyugweta kali koirwa na ande nagasakara meaning ngai kubuchanja mbuli bwa korogatia omugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo ningabutire emeremo omwaziri bobochenu ime county yu Dr. Timothy Ombati omugabana niga mwete omwaziri oyo mutimo kuboko mubaterelia bomotyenyi Eyemo elinde akore obotuki egatyama mocho omwaziri Ombati akomochigwa amonaro no kungainerelia igoro yokorwa kwa mariogo aisaine chisiringi chimilioni emerongo etatu na isano na ibere 37 million kuchia sinyagitari ao boigo niga akomochigwa ase obotumeki obobebwe chibesa chewizara yobochenu engana yende akomochigwa no kwenana obosemia obobego cyase omugavana engana yayireire okolemaliwa ku wizara yobochenu imeye county Nyamira
ensemo yaye omwaziri Ombati nigo egereire asagoteba buna taibeti maliogo ande onsi kolende niga maliogo ayo anyore tugwikerana ase chinyagitari kubwatekana no korobekana bwekiombe kya Azimio la Umoja okukwererete obokongu ase sekta obosombi gwetera ase omwakili ya Danstan Omari nigo arabega kogenda ase ekigambiro kwamereria okobutwa kwaye asagoteba buna enchera bute tutari enchera endonge. Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Mbiyamana wa sana mulikeito Job Maangi asoko irachinga kichago chabene na baigo gotwariganiria oroboti oru asenchera yobwikirano gotigana nayo mwanchi muliye ni gotokwirana goika county ya Kisii asingo kumanyuna abwatani korwa ase kiombe ya internally displaced persons network IDPS korwa asorogongo rwa Nyanza nigo bali na mayanda amanene magayo gosiria omunyakerubo obo Kalen Kemto Bosco okwana chinga kichenyangi iyo moelyo yo komoenia omusubati yo nigo baba kogokera obokoreri bwaye ase oburayi bwaye ase bamugania gutimuka obuya haigani bakagokorekana imeye wodi ya Kigogi ebunge ya Kitutu cha North County ya Kisii mulikeito Daipona Sanya na Mange Mwinyole mwezi na mabana ndemo irana samara. Aba bwatani bekiombe kya Nyanza Region Internally Displaced Persons Network IDPS bamanyekanete buna batami bechisegi bo mwaka bw'ikiri wibere na isano na ibere nigo bamulero musubati Kalen Kemto Bosco oyo bakagusiriyo bogima bwaye maega yo kurwara amatukamake Kalen oyo twacha samatanga oyo no mongino tobegete byombe bya Kitutu cha North togakora no mokia agatwachi sembe paka tuangainire Kitutu cha North twamanyena nikibyombe ya paka twamachiri kwebe bintu bya IDP twasoire komenya omenyo borobya dosirire murayo ito mongino renge sucha ngarenga kokorega shingia igwete bube lakini kenenge otoranyare ko batoko kore kiagera yeseno arenge ekerekare ni ari kurara nyegusira Kalen Kemto ni gabeiro murayomya asokwegeria abantu obuya bwo komenyamo hamo no wekinya asa magenderero omwana ominto Kalen erurarire otobekira ama buna bangina bona na botogo sabanganya sato bwatisi egera togendereri ekiumbe keiga se Kalen konyarechia ingere county ne maita mangana ito ase Kalen atigerete tobwatero gochimotu ekiara Kalen ni obeiro kurandi ogwanjani asama tukamagega na wikira bona igabuna arari ile umungine geto tobegetamo otokonye tukamanye gento gekurukwe byombe mono se kiombe kigeto ki IDPs obere kagotosira obere kagotosuguma sana no minto orarire nande timaite stora arusi omongino nka Kalen oyo iga nande omongino tokamochora ali county kara twamachora county bune women rep nande tokagenda tokamachora ali Nyamira agatenda Kisii na Nyamira oyo no mongino renge omongina bwa magenderero na botokonya kumonyera gwetera ase binda tokoreire buna Kisii county asentunde ntangani inse yoborayi boyo kabeiro morayo kane bwense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta nigo Karen anyarete ko bagakurwanirira bamwabo asebono bakorolekana ko na magombo yogosira kwaye Karen no monto otorwanete tokanyora 358 million chinga kichiria IDP bahetwe erwanisene asingi y'umuntu yorarire otokonyire nande oturwanirira batiriwa nande nekiyari ngibuya eraisi yetu William Ruto atororera amabira tokonyeke asinginjo nero ringo ekiongozi bwakire paka Nairobi na Karen toko bwati kibese kichaba kampi kiaba kimbisi twasere tugwese twarenga gaki abantu bekenyoleke twabere no gokumyoka no mongino mokagosira bunenje ngukikolire ndole myaka na kolire ntamani na moja ngombwene tinatanga na gokunati kabana bakeno bago tukindeka bono Karen ngokuro mokuntigire ngotete kurengana na magima bamenyerete ao nigo bagote bange babwatiranitiwe asenchera batakagerete kurende nigo banyarire kurwa okoboria kwa konyora obokonyi kurwa se serikali kiara no ntwe kara twa seretiwe tario wanja weito
ngo twatogete twaserigwe tutabwati magosa ando onse twasere twarenge nabo tochandegete bono yaikere paka abasani baitwanya gusukuma chibese echi barararira abange togosaba naintu nabande atoinyore asingi y'umuntu yorarire otokonyire nandi oturwanirira abatirigwa nandi nekiyali ngibuya eraisi yetu William Ruto atororera amabira nandi ntwagwanjete tukakwachikura nandi turwanire twarukina ntubuya bwao ojumutwe egere nandi tunyari korana na kitogokora kuripoteri kasaseni kia Ndizi TV kurwase kenyorogia itumbe kegotoka Eyemo ward ya kegoge bunge ya Kitutu Chache North Eyemo County ya Kisii elietalia nendipon asanya Chinga kiecho boigoni gababwatani abo babakogokere gitambukiro gie serikali kyogosira abagotu abatali kwenyara na boigo bali no bolema gwetera umurubirio oinwa jami kolende nigo babolire serikali anno morai bwense kweneke bunanko bainyarara singencho yoko egendelia nigo bamugania anene gotiga gutumika enibe nyinge ase chingwana chyokoigwana gati yobomo bwa Azimio la Umoja na boigo Kenya Kwanza asiba muganire gutumika enibeyo elinde gukorera abakenya amagenderero ngwakere president itumbiya mono nandi mbiya mono asega asindo jagende takora ya inua chami ntogo geta asengi janagende takonyu butaka bwaringa saba gotu na asebira mabyeto binyoire kugwa mono serikali chietire egento nari kuburio president ya itonkelinga na into abatiriwa ntobwato bokongu president ya ito ekero tokobekana na bana gisukuru bona igatwasinyirupi twasinyirupi buna bana bagocho inji university twasinyiruga kyumurayo ito kwale gwancho tororera amabira no chibase chigo chikosoko chisoka ngambwango chitokonye nande oinyore abana baitomba bwate mechanda aho orocha batiriwa baita bange bakure twagwatira bari uchibesa batigira abana bachandike twakiriwa omane twasumbukire twabire chiyama mutuka mange gatogote umwaka president Ruto atuinyore na utora akangambia mono ekiara tuamine kira abantu bwate sukuru ntubwatire matoko nyira abana baitu tokonye bwana Ruto ani muntu mungaini ase amagendera gokora asikenye ngima na intu na IDPs atuinyore abeka se programu na intu ni batore na abana baye balie banda gokonya na intu atokonye atuinyora se programu yaito amangana yebina buna mangana akonya gukwane runga ke ICC nini Ruto nani Karonso kina ichunga babwate president mangana ita gotokonya koranje ayeno muntu mangain no maite kyoko kona koranje Rusia mangana yebintu nebi konya abantu ejine kibasi cyaba Kenya kigusalika kangu cyatokonyire kitokonyera abana baitu kitokonyera uchumi yense Ebyombe Eyemo ne merongevere byabangina nigo litkolierero bya bigochangirwa ase wodi ya Masige West eliyo gochia koegendelia murobire yo nigo bakogo ikiraniwa no musubati gose no murugi bo mugavana Meisimba ase alira gosira abasubati ase kerenga kyogwikinia muri kicho Mildred Momanyi na bakagwikirana chinsemecho na bogo gotwaliganilia oroboti rokobwatia abangina kurwa ase ward ya Masige West egotoka ebunge ya Bobasi county ya Kisii nigo batwara omogoko monene maiga yogo changirwa chibesa ase byombe Eyemo na merongevere kurwa ase ward yo omoyega oyo nigo oragwa no mo MCA bwenseme yo Jacob Bagaka ase omo first lady kurwa ase county yo ya Kisii Mama May Kwamboka aba MCA kurwa ase chiwodi au Eyemo county yo amona barai au negati ya barai baikirana ase omosangirikano yo ase okubasegeta na guchangira ebyombe byo bunenchera Eyemo yo koimokereria igoro abangina ase binyoro ime gokwana Eyemo skuru yali yabo nigo Mama May Kwamboka amwakirambuya omo MCA bwenseme yo asogo chakia omoroberio yo asate babuna na chikwene kya bunango konyale abangina ase byombe byabo ase kyo einero agenda yo mugavana bwe county ya Kisii Simba Arati governance manifesto that groups to be supported, especially women. Women are the backbone of our society. And I want to promise our women here in Masige West and our county at large, I will be there for you. I said
Singatetire nigo akobekeni na ase ebintu bya yakora. Ale beautiful. I want us to be the leaders for all women in this county. How I'm going to work with them, I'm going to work with you. Jacob bagaka nigo atebire buna nache kwenekia buna ngo bwate siale abangina ase byombe byabo elio banyole chibesa ase mebuko yabo boigo ase byombe byabo elio gosomya abana babo ase chiskuru na boigo kwegenderera kebugima ase chifamilia chiabo na chichira guchako borosho mama etengo ngwate foundation ekobachi batmoira bana skuru wetantirije basari na andre na chichire nganchaki asenye jogo tubwatira nainwe trosebyombe tochichamo ngana ande gwetani elio by the end of today trosie sako ya masewet egera ntu chake konya chibesa no nyakuru ase government na bo gwetro guchanga waito egera to ekonya na konya abana baito Gatia barai balia bakenana nigo basegeta abangina gucheko bamutwe ase okwegendereria kuba torokira sone byombe lakini abarai byombe mumekisha mwalende chibesa cha members toyone Ona wale mihogo to encourage women but mihogo that is the only way we can reduce the nomination in the Kisii County Assembly. The women and the most women are the ones who vote. When you are voting, be mindful of the gender. Kuripotelia egetasene kia Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi. Mbia mano sana umulikecho Mildred Momanyi asogotwaliganiria oroboti oru asinchira yobwikirano gotigana nayo mwanchi mulielia na gusuka mutu asoroboti ronde nigo kumanya buna omongina Lucia Kemunto Rangondi korwa sensemo ya nyakubalia ye gotoka imebunge ya kitutu cha Chesaudo yuboigo oru mutakanwa nigo aganirwe obokonyi asengencho yogwakana school fees asainekire buna nigo abereka gwetera amakongo na boigo bereka gutwara obulemerwa asigwikira bono iga atabwati ncherende konde nigaganiri obokonyi wechiringi chiribu emeronge 35 na isatone chimisano asoko mwakanera omoisekoye school fees oyogosoma ase skuru yabaiseke ya Nyabururu osangani getaseni kya Ndizi TV nigo munyarkoyo aberega kogania obokonyi asaberega kuri eira guchikomenta omokia Ego nimbwate shida ya abana umwana oseriri ore isiko nimbwate abana batatu oyomo Jomo Kenyatta University no yonde Kenya Kisii Polytechnic iga once oganairie school fees no yondo gosoma Nyabururu asereti we fees pi atabuta basekoira na guchiororo ntarakiria one nare gusabesa baraiba minto ngo basaba obokonyi timbwate nchirende tato mwaba abana bagasirete agantiga nchebie kaninche gushugulikira abana barakini yaikeire sena amigekire tinkonyara tinda nyora muntu konga assist fees yega natemete kumnyoke so morayo itonga tebungwa ende so moiburi oye omoiburi aganto mangangende se akange namba nganga kire drive sime lakini driver anja nkonya okogani kwane sengencho bano omwana oyo gatari gocho skuru pi natagete abaminta baraiba minto ondora igwa masabane osama sabo igoro ya mabera yo omwana oyo iga bankonye gero omwana oyo iga airane gochie skuru ta sengencho nja ikirete mpaka nganyora tagete go tamano eno go tamanga chikomobwatera daraja 2 Kwa majina ni Beldina Bwari. Niko form 3 hapo Nyabururu Girls High School. Niko nje juu nilifukuzwa school fees ya 38,500 na mama ameshindwa kunilipia juu ana pesa. Nilikuwa naomba msaada kwa watu hapo nje wenye wananisikia waweze kunisaidia niweze kurudi shule kama watoto wengine. Kama unaweza nisaidia nirudi shule nisome kama watoto wengine, nitatia bidii kwa masomo yangu na nitahakikisha nimekuja kulipa kwa mzazi wangu.
Omokonyi b'omuraibense Rigathi Gachagua kobwatana baraibande korwase serikali nigo bagwikirana ase ensemo ya Kipkelion East me county ya Bomet asomoyega bw'amatanga bw'okomoenia omwakili Vincent Kipkoech Mutai okwana korwase ensemo ekyo nigo Gachagua abagakoboria abagatugwa esokia asobonge anemono bali babiri bagwikia emyaka 52 elinde kweneke nango enyorera bali chibesa chabagotu wetera omoroberio oinua jamii. Mambo ya inua jamii, mambo ya wazee over 70 years. Tulipofika pale walikuwa na ngoja mwezi 10, mwezi 8. Hakuna mtu alikuwa anashughulika na hawa. Viongozi walikuwa kwa rege, wanacheza rege. Sasa akina mama wazee wanaumia. Rais ametoa amri, tumelipa kila mtu up to date. Tena amesema by 28th of every month wazee wapate haki yao, na ndio watakuwa kwanza kupata, ndio rais na mimi tupate na hao mawaziri. Treasury wakisema hakuna pesa ya kutosha, tunasema toa ya wazee kwanza wapate, sisi wengine tunaweza ngoja. Sisi tunaweza ngoja, sisi hata tukilipo tarehe 5 tarehe 10 iko makosa. Wazee by 28th. Lakini tumefungua second phase ya registration. Kila mtu amefikisha miaka 70 aandikishwe apate haki yake. There is no discussion. And if that is happening in Sotik, Bwana County Commissioner, there is a problem. You need to find out and tell me before I go what is the problem. Nani huyo anabaguka kusema ati iko watu wachache? Hakuna. Bona umefikisha mwaka 70. Hata kama the whole of Sotik wamefikisha 70, wapewe wote. Omuraibe kiama gya ODM Raila Odinga nigo ayanekire gwa kaisiko ababwataniye bekyombe gya ODM abo babere bakobuna amachiko yekyamekyo okwana ime county ya Migori nigo ayanekebuna nigo barachikobera isiko ase kakyo mwaka oyomo ase agania bali babere bagusaba amabera kwenekebuna ngwa kana bali efaina. Bunge ya kwanza, bunge ya 7 baada ya kuleta serikali mfumo ya utawala ya vyama vingi 1992 na 93, wengine walitoka pande wakaenda ngambo ile. Hata huyu speaker wenu huyu Benarikoa ako hapa, alienda ngambo ile nyingine na yeye mwenyewe akajiuzuru mara moja. Turudi naye kwa debe hapa Migori. Turudi naye kwa debe, sivyo? Sasa yeye tukarudi na yeye na hakuchaguliwa. Lakini baadaye sasa yeye akaenda akajisafisha akarudi tena. Sasa tunafanya na yeye sasa pamoja. Hiyo ndio sisi tunasema tunataka. Kama wewe unaona wewe umeshika makanda yako na mezaa mkono yako kidogo, jitokeza kwa kiwanja. Tuone na wewe kwa kiwanja. Ama sivyo? Ama sivyo? Ya. Ndio tumesema kwa wale wote mwingine ambao tumesema wale 5 tumesema tumeweka kando. 2 hapa tumewapatia onyo ya kinidhamu. Wewe manake wewe ulikuja ukapiga magoti chini ukasema wewe umefanya makosa, sawa sawa. Tunataka sasa wewe uombe msamaha. Na tukupatie fine. Lakini wewe ulikuwa umewekwa kando, umekuwa suspended. Wewe bado uko suspended kwa mwaka moja. Sio wewe huwezi kuwa mwanachama tena. Wewe huwezi kuwa mwenyekiti. Wewe si mwenyekiti. Wewe bado umepeleka kwa purgatory. Chinga kiecho boigoni goraira airera ekerenge kenene kyogo chamo na boigo korosia ekiama singincho yogo sirana na boigo koegendelia okwana nego agania maskani koene kigwa na boiga machiko kobwatigwa asabolia bali bonsi bale ase kiama gya ODM gocha amo na boigo kobwaterana asoko ene kebune kiama kyongo ska Kerubo sio na nidhamu ndani ya chama, pakuwe na discipline ndani ya chama. Tatu, mpaka kuwe na upendo. Wanachama wanapendana, wanasaidiana. Kama fulani hakuna shida, mnakenda mnamsaidia. Mwingine mtoto yake
amepata majeraha pale, mnamsaidia. Mwingine ni mgonjwa, mnamsaidia. Mwingine anataka kupeleka mtoto Ulaya, mnamsaidia. Hiyo ndio maana ya chama. Yaani inakuwa ni kama society ambayo watu wanajuana na wanapendana. Chama haiwezi kutembea kama hakuna nidhamu. Watu hawafuati sheria. Inakuwa ni kama soko, hapana. Chama mpaka iwe chama ambayo wanachama wanaelewana vizuri. Tukitaka kufanya kitu tunasema tunafanya namna hii. Ukitaka kufanya kitu kama mwanachama mpaka ushauri na wale wenzako wengine. Wewe kujitoka tu peke yako unasema mimi naenda pande ile nyingine. Sasa ni sababu mnaona vile sisi tulikwenda kwa uchaguzi kama chama. Na nyinyi hapa mliungana vizuri kabisa. Mkaunga mkono wale makandidates wenu, wale ambao walikuwa nagombea viti kama MCAs, kama women rep, kama wajumbe, kama senator, kama gavana, na mpaka kama rais. Mlipiga kura kwa kauli moja. Na mkapata hapa majority county assembly, majority ni OD, na hiyo ni Azimio, sio? Kwa sababu ya muungano wenu kama wanachama wa ODM. Sasa Azimio ilipata namna hiyo pembe zote za Kenya. Azimio ilipata kura kila mahali. Tuko na serikali zaidi ya 20 ambazo ziko chini ya Azimio. Magavana zaidi ya 20 na kitu. Tungekuwa na magavana 25, lakini zingine waliharibu kama kule upande ya Narok waliharibu, eneo zingine waliharibu kufanya ile inaitwa rigging. Habara ikuru asobomo bwa Kenya Kwanza nigo bamochirie obuteneneri bw'ekyama gya ODM asoko baka isiko gati y'abajumbe nabo igo omoseneta okwana nigo babere bakogikeria egekora ikyo asegento bayane kiruna tikebwati kerenga kende gyonsi. Hapa wakati mwingine uchaguzi ukiisha watu wanataka kugawiwa serikali. Na mimi kama mwakilishi wa kule Igembe, wakati ambapo naenda kuonana na rais ili anisaidie, na muomba anisaidie msaada wa wananchi wangu. Lakini tumeona kuna wabunge ambao wamefukuzwa kwa chama, ila hali kuna mzee hapa anataka mazungumzo yaendelee, yeye mwenyewe anufaike. Bwana Deputy President, ukirundi kule taja ama sema haya mazungumzo ambayo yanaendelea kwa sasa tuyaache, sababu ni kujifanya tu. Ile hali mtu anajitakia yeye mwenyewe, hataki wale viongozi wengine ambao wamechaguliwa waweze kunufaika na wanufaishe wananchi ambao waliwachagua. Ama namna gani? Sababu sio vyema kama mimi nimepata nafasi ya kuzungumza na rais na niko kwa chama yako, wewe ukuje unifukuze sababu nimeweza kumfikia. Lakini wakati wewe unataka mazungumzo, wewe ufukuzwe kwa chama. Hayo mambo hatutayakubali katika taifa hili, na uchaguzi ukiisha, umeisha, unaanza kujipanga kwa uchaguzi ujao. Asanteni sana. Thank you so much. Mheshimiwa Cherorot na familia yako. Huyu mtu, he is not genuine about any dialogue, any discussion. Because if he was genuine, why is he punishing members of parliament who has come to sit with William Ruto? Na hao wamekuja kutafuta maendeleo. Yeye akija anatafuta mambo ya familia yake. Yeye akija hakuna makosa. So hii mchezo wanaleta hii saa hii ya hii mambo ya party issues. Yenye wanaleta saa hii wanataka kujaribu kutishatisha wajumbe. Hiyo sio tisho. Wacha wafukuze hao, wacha waende nyumbani, tutaenda kufanya campaign huko, tuwaonyeshe 2027 hatuna campaign tena, ni kupita tukipita na tukiendanga. Muwaziri w'oburendi bw'ime Kithure Kindiki nigatwara egeikaro nabo bisa ba DCI ase egeikaro ekyo kiaba gikoragwa n'omudirector omonene Mohamed Amin nigo baba kubika emirobiri emikenu aso kwangoya obokoreri nabo igokweneke mnakira oyo monko enyorera ari amasakara yokorokia chimbwa chingia Gusii certificate of good conduct.
the public is almost running out of patience with us. Yet the reasons why that backlog is there is not the making of the department. It is factors beyond the department. So I had sought DCI to perhaps just update me where we are, so that I can see whether there is anything we can do to fast track the recovery of lost ground. Abantu batano na batatu nigo basiria obugima bwabo na abandi gutigirwa chingoma chintindi maigayo mubasukana obwepara kwene kigwa ase ensemo ya mayu kilu ase etrera na boigo enisani cyaba chigutuma na kolengana no mu county commander omakweni baduna basngeno ni gononya embule nyinge yabage kwene kigwa nigo montere boyo atabaga kubwatia amachika maikiranu ase epale yonigo enisani yo yabetege kubugulia abantu 15 nomo asiyali kurokura sensemo ya Loitoktok imeyomochi o Nairobi emebere yabali basiria obugima bwabo nigo yabage goikigwa asengendu yenyagitari ya Kilungu. Mwanchi umuliri ya gwikira buno tugwikira omoeli obwamangana Amayia kulinde nigo ntaite toso asensemo ya kabere ye studio tumirane na Captain 001 uyorabega gotoletera Amayia asensemo ye chigosolituska tonyegera ngoira nali asegekegeke Kerubo. Ndizi tivira marugo amanya mangi ko ensemo intangani ye studio ensemo yamangana Amayia nere Fridah Kerubo tiabona ngwali yani bene asamangana Amayia ye chiu gosori